الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo ha amuin waktu na to ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin yari na isab kita long ta kimawa pangajian ikahatul hikapaamo na to sin amal ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atungod pakarajaan amuin hinangon na to subay inya on matuktudyo pa amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impiatar rang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari ha programa sing kita niyo pagtawakon na to paay na dadhabon harap niyo napakain long sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari inamin lialawag na to inidan hasupaya inwi na to katan sin hinang harap patukan Rabbul Alamin wayron darukain jabab na dahil doon kita timagna kaniya, pialahil kita pa dunya, magbing na kita madto kaniya. Sabi ito ay rakapako yan na to. Subayrain katantan, maun kita niyo umandok pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kita makad haamuin, bitikan sin pag-agama diara sin pamuuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya, bihayaon longta, baya-baya, ini tumagda kami sinamin ganap sin pangadyan na to asal din hapanagnaan nito amo na long tain ini kaya hundungan na to ini tungod paparkala paghula-hula sampay in hati ko in biya nakahundong kita rito hapag napaka napaka sin ini tungod pa paghula-hula madurihan manjari long ta in kitab ini long ta pagkawaan na mo sin pangadyan ini na bahagi niya yung mga ini pangajian bihan muna na in akida at inay niya on liyabayan na mo pawos nakaharap kami magtipa mo amalat na on magbing kita pa adab tungod pa mga parkala mapatot na to lang ta paamuhon in aming kignot kahiwal na to maun paamoy in ini piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab kakunahan na to yan to bakuhon imparkala yan katantan deng hawak to pawakto sabab in amuin hiwal ta ini magkaraan na bang ta bakuhon madto kita pa amoy in puunan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala madto pa aming kakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya matayma ingkatan amal ibadat sin kita ng katahan. Insyaallah. Naman jari hawak to inilong ta, insyaallah ta'ala, imbiya mga pagbisarahan na mo, iban sin ini pindua ko, Sheikh Al-Limnading, tungod pa amuin pag-ianon, biya diin kita, magpatudyo sin niyat. Biya din kita magpaamo sin niyat. Magpaamo sin niyat. Naman jari, hari pa kami makatagna, hilin ko na apa ini pindua ko long ta, amuin ini manalam salam kato tani palito ko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, alhamdulillah mga palanggungan katotay manghuran haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi magbati laol nagjajaga salta imaalog ha laong ta kimi kita ha programa sing kami basing ko kalasahan ha program sing kami laong ta ngyanan na mo painatadhabon di ha Nidaul Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala haruman ini
Yari ni sab kami imalupkan yung mga palawan na agama Islam. Lang ta sumugpat sin pangadyan. Amuin lang ta bakas nagkatagnaan. Sarta amura kuman na tiap-tiap lang ta wakto. Tiap-tiap biyasin na munduman ini. Na magganti-ganti kami maudo katuan na mong sa manawos na kami hambok maudo. Na aon wakto yan, mga ipamawos, pagbalik yan to biyayan, lang tabi mga kontinyuhon na mo. Ganapan na mo lang ta, bakas na mo na narakay-ray, sarta wala pa nauwos. So pagka mauwos na, hinangon na mo, lumawag ni sab kami, mangbiyadiin, at tawakan bang unoy biya maudo. Hika lang ta, dihil sing kami magbalik, diha amuin, tampat mulya ini. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mga palangon harama Islam, biyan asin ari, diin ini katopik kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ding hamon maudo na pising kami insyaallah bahay ni katuan kagunahan sarta ding mga amal lang ta ibadat amuin kagunahan to din ini bat mangwayro ni ini subhanallah biya dagbos di jumato in kakahinang sing kita niyo tungod pag ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala sabab na paliharan sin niyat ini katuan paliharan sin niyat at inya pangatayan bang niyat impagbisarahan mga panahon harama Islam na biya da kita biyataan natin ya amal ini sin pangatayan jantung daw sin mga magbabahasa amal sin jantung ang panatungtumunta mga panahon harama Islam in Allah subhanahu wa ta'ala kaya baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa inna ma yanduru ila qulubikum wa amalikum in baita kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaginiya sabunal to din Allah Ta'ala bukun indilingon aturun niya pandangon in lang talingkat sin umbang payosin kita atawakan lingkat sinamuin bustan pamaranan katuan sing ginhawaran ta ato alu paragbos sin kita sa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ni mga palangon na agama Islam amoy lingkat na kaisok halam sin bigi pangatayan nato hati na habigi jantong nato amon niat marayaw himinang sin ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalikum, iwan sin kakahinang sin kita amal ibadat na hinang taamo yan to in pagbandangon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natuntumunta, mga palangon harama Islam, minsan pa ko nagpareho sin hinang mo, bang inyat mumukon marayaw, di dayad to mahasil mo yung karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya da isab sin so pa mahinang mangi, ang pako nagparewa sa siniyat mo, hinang mangiin hinang mo. Sa piyarew mo niyat mo, lamuniat pamarayaw, karna sintuhan, bang mangiin ka kahinang mo, minsan dahil piyaning katumuin mo, damikyan, way rayad, tupos pa idahan kalat sila. Bang impunan mangi, di kagantian, di mapinda siniyat. Di mapinda siniyat. Amo yan mga palawan harama Islam. Tumtumunta in pangatayan, in ini, bang biya mga longta, mag-usap kita term pangatayan mga panahon sa in mapatutod din sa matikatuan jantung. Sa nabiyaksa na kita pangatayan daw ta jantung imbiya mga long ta correct katuan na bang haba sa sinug. In jantung mga palangwan na agama Islam hari ko pay kalin pa muguro ko inamun long ta tumag na sinamuin maudo sing kami inshallah ini part ni si maudo da katuan na in pangatayan piagbahasa si mga ulama law nila al-qalb malikul a'da. In pangatayan long na ini atau jantung ini malikul a'da. In sa kaulaw labya sin nakura sultan singkatan anggaw takbaran. Siya in nakura singkatan sin anggaw takbaran ta. Artinya in baranta ini taga anggaw ta. Katuan na long ta yariin limata yariin sikita. Iwan na sin kaiwanan anggaw takbaran parts of the body na sabot. Daol jisim amo ini. Na ingkatan in leader nila, sultan nila, amo na in kob, amo na in jantung. Mamarinta ini. Pagkain siya lang ta nakura katuwa na sultan, of course in siya mamarinta siya. In baqiyatul a'da junuduhu. In kaiwanan ding mga anggaw ta, puwas din kaniya, isa kaulawla, biya sundalo niya. Sundalo niya, atawakan tindog niya. Hati na makad sin paguno niya katuwa, sin pagbaya niya, sin pagkuman niya. Amo yan to. Nabang di mayaw in nakura ini atau in sultan ini fa in kana al maliku salihan kanat hadhihi al junud salihatan ingaton ta mga palangon harama Islam bang in nakura ini in sultan ini rimayaw na atin na impangatayan jantong ta rimayaw kanat
hadihil junud salihatan. In kaaunan sin mga sundalo niya isabini, amun ang gawta kaiwanan ini, puasin jantung ta, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dumayaw resab. Amo yan mga panuhang Islam. Wa in kana fasidan, kanat junuduhu bihadihil masabah fasidatan. Bang kumangi in leader ini, in nakura ini, in sultan ini, kumangi in pagdaniya, kumangi in kakahinang niya, maganda in katan sin sundalo niya ini kumangi day sabya niya. In raayat niya katan. Biadahan mga panahon Islam sambat sin magbabahasa, nung sin mga kamaasan na to katwana, laong na bang in sapa maluwog na inhauhan, mara na malubog pa kain katon, madto pasikahan. Amo na. Amo yadto. So bang in leader kimangi tanto na adya. Sampay sinraayat niya kon kumangi day sab. So amo yati insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palangon ha kami Islam in amon lang tabiak mga pagbisaran sin kami basin guro ko kalasan insyaallah subhanahu wa ta'ala paliharan sin niyat mangbiadiin kita magpaamo sin niyat ta hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab kabalikan ko di nakasalalay mga palangon ha kami Islam in lingkat sin ibadat atau kan tungbasan sin Allah in ibadat ng pamarayaw, dependean halingkat sin namun niyat, yari halom sin jantung kit sin kita. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, tagnaan sin guro ko inamuin lang ta, sumod palom sin topic sin kami. Yan tulong ta in tungod paparkala am nasabot na sin pindua ko lang tayo sa kalim na ding. Tungod paparkala lang ta sin niyat, ini lang ta hatungod sin mga sila ini Muslim, ha mga nakaunad tulong ta. Kaya hatihan nila in mga parkala pag yanon niya tini aun kapiligruhan da kula. Halaw mo sin ini pagda sinambok mano siya. Tungod pa parkala ni in niya tini. So may ta ini aun kapiligruhan sabab dua ingwa niya. Bang di kumugdan madto pa amoy in ini kabayaan sin Allah Ta'ala tanto na sadya makaharap na kaw pakabayaan ni Iblis. Wayron do ka ingyan. Bang yan ini dua ra ingwa niya. Bang bukon harap pa Allah Ta'ala harap man to pa syaitan. Wayron do ka ingyan. Dua. Sab impuas na rin Allah Ta'ala asal na harap man to pa pansipak. Hangkan na untod kapiligruhan dakula. Hangkan na in mga sila nakauna. Dahil ka nagnaan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyabay tangkato. In tungod paparkala. Ini subay to dahatulon sin tiap-tiap Muslim. In ginawaran niya tungod pa amin niyat. But in daakan singkatan kanabihan. Biyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam sin Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wayruun nabi daak. Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaingkan. In piyang daakan nila manusia. Daing haamin ini. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Mukhlisan lahuddin. Amin ikhlas maung paarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab halom sin dunya ini mataw daarama. Pagkakamahan si manusia. Na ingkabayan sin Allah Ta'ala maddo paarama niya. Ikhlas. Wayroon pag-aramahan duwaing. Hangkan na timindog doon hayaon. Muna-muna. Amuin aon long ta Arab. Miyadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salta nagdaawa sila madtubihan. Inagi lang niya. Ini aman na. Kalo aman na. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal. Kul lam tu'minu. Kul. Baytai lam tu'minu bal qulu amanna ay qulu aslamna atin niya muna subay aon ka Islam bihan pag anong ka Islam subay mo hi bugso in ginawaparan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala amin wayroon haliw-liw long ta amin pag anon complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala malilla amin jukup-jukupan madtubihan na bang wayroon niya to ini di mo mahasil inamin niyat matan. Kanalong hi Ibnu Umar, nagbayta siya, in kami long niya mga bata-bata pa kami, muna hinduan kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawala pa kami hinduan sin Quran. Pag-iman na niya. Pag-iman muna. Sabab long niya, bang inta o makauna mag-ingat sing Quran, haulihan ng pag-iman, hinangon niya yung Quran, hipagdalil hakabayaan niya katan. Amo na yung madyato halaman na ito ini. Biyawang katuan, di wala po dyan. Kati niya in Quran, hinangon dalil ka, paparkala kabayaan. Kabayaan niya. Patudyohon niya man ito pagkabayaan. Bukon kabayaan niya, patudyohon niya pagkabayaan. Pasal in pag-iman dito, bukon matan. Bukon matan. In niyat niya, asal bukon amo. Larak asal. Na,
in pagyanon matan, in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, min aun kabuka patuhan Rabbul Alamin. Ang kanna impanagnaan puunan, ipagpaamo sinamin ginhawaran, taamo na yung kalima la ilaha illallah. Bukon ba? Ipagpakusog sin iman, kalima la ilaha illallah. Sabab inyaon in kalima yaon, amo aon in magpatumtum kay mo, sinwayroon, ungsuran mo sin katan, amal mo, ba't malang kaharap na patuhan Rabbul Alamin. Tumudyo ka harap mo pa ibadat, aming kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Nabang siya makasima din doon, way na. Harap na yato yung sima niya pa uno. Correct. Harap na yato pa syaitan bihan. Na, doon haon, kakilahan mo in taon pag-iman. Ida, ini, dhukirallah, wajilat kulubuhum. Imbar iman pag yanon. Apabila mapatumtum, lamo, la ilaha illallah. Wayron Tuhan mapatut pagtag-ipunan Allah subhanahu wa ta'ala. Manatat isa binuno niya, jantong niya. Jantong niya, simbuka. Oh, nabang mo hipakita kanyang kamatanan, katarangan sin ini kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, zadatum imana. Magkakanap na. Gumuno, sumungin pag-iman niya. Sabab yung pag-iman pag yanon long niya, doon hay ni, ini kakitaan mo, magkusog, iban ini lamma. Ato ka magdag, magdag sa batan mo, magluros. Bihado na sadya. So, aun timbangan niya. Na kung ano yan to, ini amin tumutog siya. Subay di mutas impangannal mo roon ha, kalima la ilaha illallah. Kalima la ilaha illallah. Ba't amo ninhi pagpakusog sin pag-iman. Na uno-uno hinangon mo, subay bugso mo madto mo na muna. At ini sa kaulola, di na kau, mga nalon mo na, ay, kau di akan kaon sinadlaw ta'ala, tawa wala. Nabang wala, ay, nako, mag-uso si Minang. Subhanallah. Bihan. Na, uno, hindi mo hika-uso sina, pasalsin, ini, yadto ko magtuy-tuy, matok, madto pa amin, puunan bihan, ingaton mo, wayroon bugsuan mo hinang mo katantan, buat malengkan harap na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamod ting kamataran niya mga katawtay manguran. Damit kiyan haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, long niya, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahu din. Na, damikyan, baita sila, ya Muhammad, in ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, way piyang daakan kuro kaing tungod pa pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway siya, ikhlas. Ikhlas. Wayroon do kaing. So, pag yanon ikhlas, ikhlasun niya. Ikhlasun niya. So wayroon makatampan doon haon katantan. Nabiya din ba nilong tain ka-ikhlas simpag niyat. Misanin hat sumambahayang nakaw. Paghug sin takbir, magbasa sin Fatiha, magbasa sin Quran, in panganal yan to hakisisi. Wayroon tadabbor sin ayat. Ito hakisisi in panganal. Yaon nagbabasa sin katam, babasa no sambahayang. Yan doon mo lupad. Ili mo lupad din namin niyat niya. Kung hadiri pangatayan doon habibasa niya. Limulo pa din niyat, nang lulunsulan. Nabiya din yung katutusin ka ikhlas na pangatayan. Biya din yung ka-ikhlas. Amuhan siya ng pag-iano. Naku, ano mo yan tumapahambuok. Amin suway siya wayroon, iniialop mo hawak toon ba't malengkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab diya mo siya naguno. Diya mo siya naginialop. Diya mo siya nagbisara. Ingkatansin ini kaptangan mo yun, sambungan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan. Namad to. Naman jari bang wala doon. Biya sa kaulawla, imalop kau pa Tuhan, do ka inginin kuan mo. Misan in taurahon mo mag-alop. Ubos ini nang ngatod-ngatod kau parukaing. Di nagbus mo kung namaray na mo. Kung namaray in pangatod kayo mo siniban mo. Iban man naway gana kayo mo matuan. Nabiya sab lakihan sin tao. Way pusin tao daw no mag. Nabiya din Allah Ta'ala. Duma mag-alop kayo mo. Ubos ito biya wayron halka niya kayo mo. Walillahi masalul ala. Amo yan. Subhanallah. Nabos mo kung kau sabi ni karayawan din kanya sinini siya wala mo siya helgaan. Nabihan yan. Sa alamat sin wayrong ka-ikhlas pa Allah Ta'ala katwalin tawag niya yan. Naamo yan to. Na tungod pa amin perkala niya lang ta inya amin niyat mo sadya mabaya kau pamarayaw, maghinang marayaw. Bang inamin niyat mo yaon hatiranan ini sinagama. Hatiranan sinagama. Misan mo wala na hinang. Jima to in hinang yaon bukod ikaw yung nakapadyato. Aon hirihil kayo mo sin Allah Ta'ala karayawan. Bang siya kimugdan pa amin ini atiranan long ta ini karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sila min hadis ini. Biya ta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Man hamma bihasanatin walam ya'malha katabalahu hasanatan. Aminangan-angan mo sa Diyan, maway ako himinang. Pag ubos, wala mo na padyato. Ininang ito. Di lang din Allah Ta'ala pahala kayo. Wala sinong gaos mo Mayroong magpadyato gaos mo kanya. padyato kanya. Bihan. Sa di maigin niyat mo, tumaway ako tusin mahinang sa Awan magtipahan Oh. sin Allah Ta'ala. Subhanallah. maway ako, magtuyo ko, biya sinong hibutang ta. Ini, magtuyo ko, manglag ko, pag-usaha, iniyat mo, maway ako maghaji. Ha? Maway ako maghaji. Naman jadi maabot yung waktu pang haji, di ka makajukop. Di lang ko sin Allah Ta'ala pahala. Kasi idin niya Sabi niya ko yan to, ang kan ako nag-usaha, mabay timipon ko, was di na ako makatipon. Correct, oo. Sa babaon waktu, insinti tao mo yun, mapakay pa. Mausal mo pa. Mausal unahan mo na to ba pa, ini family mo, pa anak mo, pa asawa mo, pagkatan ka ko unahan sinini family mo. Nahati niya inya to katantan, di lang ito katan sa Allah Ta'ala pahala, inamin niya to katan. Sababin, kapag napaka mo yan pa ahli mo, pa anak mo, pa asawa mo katantan, di lang si Allah Ta'ala pahala. Subhanallah. Nagantay ko no. Basta malingkat in niyat mo. Malingkat in niyat mo. Niyat ka na sin Allah subhanahu Kahit na sin wa Allah ta'ala. subhanahu wa ta'ala. So, ay maksud mo, kung nagdiat ko, mabaya ka tulungan dyan mo ito pa amin. Subhanallah. Kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wihan. Sa naway rong gaos. Wihan to. Naamoy yan indeng ha mga ini kalagbuan lang ta. Ang kanasambil aon biyay ta di sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. An-nasu arba'a. Upat ka ginis. Imano siya upat ka jinis. Biyay ta doon halong ni rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan. Fahuwa ya'malu bi amalihi fi mali. At ini aon hambok ini usog in pag-usaha niya ini timuyo siya naglag-usaha salta timuyo siya imingat sinamin kabayan sin Allah Ta'ala ingaton niya pag-agama. Nara niya karuaruin alta iban sino no? Panghati. Panghati, iban sin alta. Yan ugal sin Oh, Allah kanina. manjari inamin panghati yaon ini Yusal piya niya. paglamod niya biyan ini piyakay ha amin ini karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atungod pag nafaka. Atungod dito niya pakahan niya hati niya inamin tungod paparkala. Iwan katonin Pagpalan. atayad to patinggilon niya ha ilmo niya. Ha ilmo. Ang biyanin pag napagkakal na sin Allah Kada subhanahu sin wa Allah ta'ala. subhanahu wa ta'ala. Karwaro yan to in ilmo iban sin namin ini alta. Naman jari on hambuk tao imibog sininang niya. Manjari hambuk tao yon nakaiyan siya pabaran niya. Ng isablong O na. bang isa ba kulong niya nakabaakbi sin ini kaya baakan sin tay mangod ko yaon. Yaon na kaniyan ilmo, yaon na kaniyan Alta. ini alta. Na himi na nga ko biya sin nahinang niya. Dihilan ni namin niya to nakaniyat sa jayat. Subhanallah. To biya sin namin dirilan sin Allah Ta'ala Subhanallah. hambok ini uno niya to. Hambok tay mangod niya to. Kadi ko na. At duha mo niyat niya dyan Niyat pamarayaw. niya. Bang isa kaulaw bang sa sinula tayo anong haraan alta. Alta. Iwan panghati biya sing kari lamok tayo manghud niya yaon. At niya singuran niya rin hinang sinong tayo manghud niya yaon. Di lang silang talapahala. Biya sing kari hadto. Naamo na yung dua na to ini dua na tao. Dua ginis mano siya. Naman jari in hambok sa blong niya at niya ang kajinis in hambok tao yaon wala dihilan siya sin Allah Ta'ala ilmu alta sadya. Manjarin alta yaon piyakay niya sadya piyak urul sin kanapsuan niya sin hawa napsu niya. Ini mami siya sin adi nakakunahan bihon. Ini At ini pagjana-jana. Kata, ni pagjana-jana Bukod niya. na haturan ka biya Oo. sin Allah Ta'ala. manjarin hambok usog isa biyon imi po gisab sinamin uno niya. Law niya bang ako siya makabakal ta biya kaniya yaon. Pag-enjoy Pag-enjoy ko rin sa biya kaniya yaon. Na, ini humapil widri sawa. At niya, inamin mulka sin Allah Ta'ala, Aun sa aun day sa hambok yan. Dami Amo nakaniyat sa nakahuna-huna. diya. Dami nakaniyat sa Nakaniyat. diya. Na, kita ko yung kapiligruhan niya. Tuan. Nampay yung kapiligruhan doon hatungod sa parkala pag niyat ini. Misan pa niyat mo mabuntol. Doon nakahimihinang. Piyaan mo na biya. Bangaon nakakasakas kay mo. Usit to iniimunukaw. Timay makaw sinakasakas yan to. Narain kuan mo. Narain ang mal mo marayaw yan to. Sinamin hakasakas yan to. Imangi madtubihan. Ha? Biasa na pagkakitaan sa mga hakuan tayan at ibig ng mga bata-bata. Nagsasambahayang madtubihan. Long sinang kataw. Way ko isab kaya sakupan ko ang ini taura ini dayaw sinamin amal niya. Intuyo niya mag-ibadat, bihay ni katantan. Magsambahayang siya maluhay tuod siya magtindog. Sabab marayon uno niya. Bago siya timitindog, limingi na siya paulihan. Nalong niya,
kuha sa sako nilong niya. At Nagsabot yung bukod na dyan pagsambayang, sabi niya, nagpupuha sa O siya. ino pa kaya nga tanong nito ibadat ko. Bukod sa dyan, So biyata nagyanapan niya. Yanapan niya. Subhanallah. kati ko no. Nauno yan to, suma na sa ito. Wala. Na biya din mga pagbutang sa mga Facebook ini kato Na, sa barkala. na matao di at nag-amal ka to. Di ba dyan to, ipagbutang nga Facebook. Ito lang nga nakapagtahadyod kami kawi Ubus na ko nag-umrah. Ubus na kami lang nga nag-umrah. Kikitain kuan katantan. Na iso hindi mihil pahalaayan. Hala wala ko. Bang inyat mo asal madto pa amin yan to, di mahinang makaharap pa Allah Ta'ala. Correct. Muna katuan. Di, ang kanaon, waktu malupasin ang Malta. Ikaw ang gusto niya. Bihan yan. Ang kana subay to, paamuhon na to, mga kataw-tay mga uran. Inamuin kakahinang na to, bang kita maginang amal pa Allah Ta'ala, harap pa dyan kaniya. Ayaw na to paharapon paruwaing. Ang kaya manan, humarap pa Facebook. Unto bihan. Piya kikitain katan hiwal nila. Nahaw na hindi lang sila Allah Ta'ala pahala. Man aradal ajila, ajal na lahu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Isiyusin mabaya sin masamut, irin na mo lang sin Allah Ta'ala kasamutan ng suko nila. Correct. Sa wayron suko nila hadlaw akhirat. Laysa lahu fil akhirati min Laisa nasib. lahu fil akhirah Min nasib. ma min nasib. Subhanallah. Way na pasukuan niya. Way na. Amo ni inbayad kanila Ang minit. napiyuhong na liha doon niya katuan. Akaron din niyat niya. Kabantukan, Na. kabansakan. Na, ang palong ngayon biya makasusarunan na mga kataw-tay mga huranta muslimin maghihinang. Biyan. Wayroon ini uno hiwal nila, bukon hibutang ha Facebook katan, magpahati hataw katan, yari sa kami nilang nyari. Subhanallah. Amoy ninhinang namo bihaon, ingkuan bihan. Nauno nindihilan sinallahu ta'ala pahala dito. Magkasaw sa katuan halvia yun nini. Namun social media ini actually katuan. Na. Bang di may ngatin Muslim magdakan niya. Naman ito. Manjari hikapiligro ka niya. Manjari hikareyaw ka niya. Hikareyaw ka niya. Depende ha pag-usal ka niya. Depende pag-usal. Depende ha pag-usal. Na inyan to katantara no kaylo na ayaran na to inamal na to. Sabab lando mahal ka inamal amin Subhanallah. piat amal mo yan sabab na impuhungon ta rin doon hayan tutungbasan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Naman kita mo madto pahadarat niya wayroon ini timbangan sin katan hinang tasawal sin mumuklas katantan. Correct. Nakakuha dahil amin likusan sin mapatot yan to ini hitaw kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab Tama na. ini kyo kwanta. Biyubukag tapa katan mano siya in katan sinang Malta. Nabihan. Naamay to indeng ha mga. Subhanallah. Kanti ko na siya. So amo yan itong mga palangon ha kami Islam in ka piligruhan sinamuin kita bang maiging ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Bang bukong kita mapatong mag-ayad sinamuin lang ta niyak pamarayaw ataw kan ibadat ta. Hari tiya patudjuhon ni namun niyat pa pakabayaan sin Allah Ta'ala. Karna sin Allah Ta'ala. Malukpasin sa lag-ulago iba't mahinang mo. Umasibi in pahala niya pa sin niyat mo. Kung na dyan masibi, malawa. Sampay malawa katuan, sampay malawa. Malawa. Na ang tahi Ibn Mubarak katuan na. Amok rin habang sa lapos salin na kini alam na rubba amalin kabirin tusagirhun niya. Wa rubba amalin sagirin tuaddimuhun niya. Arakala lang Ibn Mubarak radiyallahu anhu rahimahullah. Aon din ang mga amal ibadat malaggo log na in ibadat yan. Biasi mag-jihad katuan malaggo ini. Oo. Biasi magtututi ilmo. Magnapaka fi sabilillah, magpahinang ka masjid. Hinang malaggo ibarat sa lago-lago. Sa lang Ibn Mubarak rahimahullah adakala law na malaggo in hinang niya malaggo in amman liyaon sa in makapaasiwi sin karayawan niya pasal sin niyat niya. Imasiwi in pahala pasal sin niyat. Aon waktu mahansol pa mausin pahala way makapin. Pasal sinamun niat magpabantog, magpabansad, magriya na hadya magsum'a, inyad to katan, malawain karayawan sin ibadat. Minsan pa may lag ko sin ibadat na hinang niya. Amo na. Damikyan niya rin sablong na, aon na sablong na amal, sibi-sibi ba mo kitaon? Rubba amalin sagirin, ada kalalaong na aon amal isab sibi-sibi, tuaddimuhun niya. Sa ima kapalaggo ka niya, sin pahala, karena sin niyat niya. Amal sibi-sibi sa inyat mong pamarayaw, malaggo in pahala idar kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sin malagguin amal sa kimangi imasibi para sin niyat. So diha ini mga palangon ha kama Islam, imaksud sin bisara,
hati niya, batuin amal, magdepend doon katuan ha iniyat. Ano yan? Bang iniyat mo kimangi, bukong karna sin Allah Ta'ala minsan pa, piyaggastuhan mo, iwohan pilak, gyatusan nga imo, in amal ibat, piyagsangsaan mo, piyaghulas sangsaan, sampay piyagsandalan, haggot paso, iban tug, uhaw hapdi. In ibarat na hinang mo, bang iniyat mo bukong karna sin Allah Ta'ala, wayron na mahasil mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awan sa ibadat, mga pananghakam Islam, long tapakatod sintaw tiyo, asiwi dawan long, sunnat daw yan. Sang gato na, sunnat dawan, bukon daw na wajib. O ina minsan sunnat, palangwan hakam Islam. Bang in sunnat yan, hinang mo karna sin Allah, pangagad mo habitikan, at tawakan haaturan sara, sin Allah ta'ala, piyasampay, salta, piyarag mo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, based on sintuhan, dito hamon itikad mo, niyat mo miyagad, hauno ha footsteps sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amoy dindihin ang para sinatol sa lagu-lagu. Amoy ito mga palangon ha kamay Islam. May ta, amoy yung pagtakong kalbon salim katuan. Amoy in pangatayan sa wasa. In pangatayan sa wasa, husnun niya. Amon niyat marayaw. Sarta, mi padara sin Allah Ta'ala, malanuin pangatayan. Sa malayo, malano ding hapagriya. Malayo ding hanifak, iban kasyirikan, iban kakukuran. Iban sum'a. Hangkan na in Allah Ta'ala may ta, yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadlaw akhirat di na magbumfaat in kaanakan iwan sin mga pangalta di na magbumfaat yung anak mo iwan sin alta mo long mo mataod tindog mo mataod pangalta mo but in panghati mo hadlaw akhirat but ikaw ra in bida pasal sa mataod tindog mo mataod anak mo mataod family mo nari lang sin Allah Ta'ala in kasanyangan da hadarat sin Allah Ta'ala. Dumatong hadarat sin Allah Ta'ala akhirat biqalbin salim iwan sin pangatayan sa wasa. In pangatayan sa wasa malingkat in niyat halom sin pangatayan karna nagtutuhan po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palangon ha kamay Islam. Ang kanna inibiya mga ragbos sa laungta pini na mo inibisaron ini sabab na mo na ini palangon ha kamay Islam. Pagpatumtum na maging hawawaran na mo. Lapayin kita niyo katan sa mayta na mataod na tuod hajaman ini hamasa ini pasal ta si mga Facebook ini, sin social media, agon-agon, nahinang na isabi ni capital sin syaitan, ipagkuhila sin karayawan, sin ibarat nahinang nato, di halaw man sin dunya, malugpas, in kakahinang tabang di ta halulayon in niyat ta pamarayaw, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala katuan. Na, ang na in hambuk din ha mga pangadjian, subay na to di lupahon. Amuin, ini hadis beta sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Yaon doon hadis yaon himpuning katan panghindo kato taniwa dining kaagi nato magayad sin tungod parkala niya. In agi sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an doon beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long nga innamal a'malu binniyat. Bunal tuod in pag-iyanon amal inyan katan in nagpapando kaniya, nagpaamusin kataan sin hinang ataw nagpadyato sin hinang kataan ataw sin amal niyat di man jari makaunain hinang deng sin niyat so ay makaunain niyat deng hinang sabab di jo matuin hinang bang bukon nakaunain niyat madtuwiha na innama likulli imri'in manawa doon bistahon sin Allah Ta'ala in amal jimat tuhambuk manusia doon hamin niat niya doon kita bang inniat nga kana sin Allah Ta'ala wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli pa hijratu ila Allah wa rasuli bangin kan na pagpinda niya ring hinang niya so pama hinang ini bukon marayaw hinang mangi mon pa hinang marayaw kana sin Allah Ta'ala wa rasul bistahon kana sin Allah Ta'ala in amal niya to lillahi wa rasuli nabangin kaaunan sinamal niya, lidon niya. Tungod pa parkala dunya, bukod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yusibuha, at iniamad timpiyong niya, karena diha jadon niya, o imraatin niyang kihuha, at tungod pa amin pag-asawa, sinambuk usog hambuk babae, magsugdukaing, supaya maasawa niya, bang niya naasawa na, inya to amo nato inbayad kaniya sin Allah subhanahu ila mahajar ilay. Pahijratuhu ila mahajar ilay. So wayroon na tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul. At in katan na hasil niya ito, deng Allah ta'ala radto. In pag-asawa niya, ring Allah ta'ala ra. Ini ni tungod pa maksud niya diha dun niya, deng Allah ta'ala ra. Mangidilhil rijiki, ipo, uno-uno katantayan, deng atuhan na bulalamin. Sa amura kumanway na bahagi tahadlaw.
Ganakan. Hangkan naon ka piligruhan dakula doon na. Piligro dakula. Hambok din ha mga piya kita kato sin Rasul sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Tungod pa amin biya din do parag bustol sin niya. Long niya. Amin hambok hadis idal takal muslimani bisay payhima. Pal qatilu wal maqtul finnar. Na, long niya apabila magbak indua muslim, dua muslim nagbak long ta nagini square fight long sinanggalis siya o nagini kwan naglakot karo Nagdarapod dang karo atau hibutang kalis karo man tuwihan o siya to ini simpan na karo wihan sinini kalis nila tawa barong nila na doon hayaon isiyo na yung kaunahan din dito hadto at iniya siya na yung miyatay inbuhi inamin long tamin na kauna na long sin Rasul insibo da inbuhi iwan sin miyatay halom nalka karo uy, long si mga sahabat, ya Rasulullah. Biya din ni sabi ito kaagi imiyatay yan to. Oo, sa long niya, amin kuan ito. Amin na muno yan to, nakapatay yan to. Oo, biya mga matarang na yan to. Biya din ni sabi namuno yan to. Biya din kaswati. Na long sin Rasul, singo di sabing siya, kaya unahan na dya. Correct. Iniyat na rin, patayon niya rin. Mamuno da siya. Amo dya siyang kaya unahan. Nakita mo, imbugat sinamin pagyanon niya. Amin nihat So, niya to. dito bistahon sin Allah. Kaya unahan hadya siya. Sa inyat niya, sal patayon niya. Mamuno da. Bangit Nakarwa sin halom narka. Hanol ka karwa. Kita kau Pasal sibo-sibo katon ni maog din hawain nila sibo-sibo imaksud sibo-sibo. Bunon hin katon ng katao. Amo na kumanak kaya unahan na. Kaya unahan ni nambo. So hiukom sa sinalo tala sibo-sibo para katil maktul. In nakabuno, iban sin nabuno, alam narka Alam karwa. na ka karwa. Pasal sin niyat. Pasal sin niyat. Bukon ha amal yadto. Bukon na amal. Sa magpay sa amal yadto kato natin na inamuno hadya. Sa siya nakabuno, yadto na muro. Sa iniyat sinabok tao yadto. Mamunod na si Hado. Kaya unahan na siya. Hmm. Nakita ko yan. Akan na, dahil ha mga mabugat parkala, bang muri mapaamoy na mo tungod parkala niya. Amo na sa. Amod din iniambok piligro rakula kato. Makabuha Pag-aramata, hakatan sing kakahinang tatungod pa pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aon siyang kasuran tawihan, biya mga maksud. Ibutang tabi ang maghadji. Iniyat mo maghadji. Pag ubusit to, kakitaan ka, panghati sin tagotantan niya ka maghadji. Sakali iniyat niya mag-usaha, maglito. Nawayroon, tungod pa parkala sinamin paghadji ito, pero makaanihang sulagununo. Sa babi niyat niya dito hato, maglito. Mag-usaha. Nakantay ko na yan. Nari mo makuan. Matarang inamin dalil weta kato. Bang imaksud niya madtubat ka na maglito kung ka na pag-aagama. Na, nampa na on kato biyan kita makalong ng barakat si mga tao kuan bukon hadyo paghadjiin biya na hasil sampai pag-usaha narapa. Barakat lang ni mga kuan ini. Nari na mauna katon, mga supama medto sila nag-hadji, supama. Niyat mag-hadji. Maniyat mag-hadji. Pero amara ko man, pag daombya lang tayo, mga sin-sin nakakapin dito kanila, mamimi sila biya natin niya. Na, sa dusan niyo, lang sinalaw ta, ladyo na halay ko, ang tabda ko fadam ni Rabbi, ko masad to, mamimi lang mamimi tayo. Kaya ba nan, pasalubong lang iniyat mo, ayaw mo kadto pa niyat, miyat to ko, nami ikaw dakangan hadja. Lang mo hiraway mo hadja mag-hadji. Sa naka-focus ko iniyat mo, mag-hadji ka mag-hadji. Kaya na mamagday ka hadji na tulong ta. Naman dyan paggabi edto na kao na lang mo sabi ang pabi nakapin-kapin ng mami ako rangan isot pa ini. In namin kato pagkadiyakahan ta. Namin kapasaran ba namin ini long ta tungod hinangon pagkadji. Amo na kato ano. Oo, biya mga pagkakitaan si mga kamera dito hadto. Ay maghadji dahil di hawla tayo ni. Biya. Kakitaan mo kung dito sa Masjidil Haram magini isang bahayang sa ito rom tabo. Correct. Maglalag simbiya mga kakukunahan nila. Lawakon. Bago si kuan law ni pasalubong kan kuan. Di na makahinang siya mga di makahinang sinamin mapatot nila hinangon sin. Biya bahita in paghadji makaminsan da hinangon ni halawm sing kabuhi niya. Nakati ko no. Na, makaminsan da. Kami sanda. Naada pon paamuhon mo yaon katani iibihin mo in pag-usaha. Amo na. Isa nin pagsambayang nga jayaon. Biyabayta sin ini kato sin Quran. Apabila tawakon na kamu papagsambayang pasarin niyo ng pag-usahan niyo. Binan niyo.
Nabang kamang usa magsambahyang na Fantasy fil kadto nang pantasya rupil ard. Wabtako min padlillah. Correct. Bihan. Ati niya, subay in parkala, bangkaw sumud pa ibadat, subay wayron maksud mo kaing magpadyato sin ibadat yaon. Wayron niyat mo kaing. Subay mo siya pa ini taluson hahinang amuin ini napatarang si pamuhta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ati namin ini panghindo. Naampan lang tana ini bukon niya mga katawtay mga oran bukon ni atak. Sa pagpaamo kato tanyo pa amin hinang makatudyo kita niyo mon pa amin kabayaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na in ni magsusud nito kita rasan. Amin naghinang ito, amin wala ta na paamo. Mag-vlog kita sin ibadat daw. Na ano na siya? Pag kita mo ben, mo matawd sa ito ibadat. Ko taon-taon naghaji ako may tawirong isang pahala ini. Pero sinniyated. Na, kita Sinniyat, kumbagay siya niyat. na. Yan, na bukod sa dyan paghaji, pagpuasa. Katante mo yung sin ibadat pagkatuan. Pagpuasa, kakitaan mo. Ang pagpuasa, bukunin pagpuasa lang ta magsandal dito. Sabab, in kwan nila, bibista asal uning bihon sing konsum. Pagkaon. Correct. Oo. Naus mo tawpin ka usibaan. Di maubos. Nakita ko yan. Matawad ba yung magkaalok? Kasi uno yan to, niyat sad to. Dahil nga niyat. Bihan. Bukod nito mga uno-uno lang tayo, nakalarak na namin amal nito, sa amin niyat sin tao, naghinang sinamuin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan mga katawtay, manghuran in pag-ianon sin kami, maksud sin ini programa na to ini pagpaamo na to maun pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanini urulon na mo yung katan pang Hindu ini kadar kakausan na mo asupaya kalukalo katumtuman na to indami marayaw inhinangon na to akahuy na to inshallah subhanahu wa ta'ala. Amoy to ini lang tahambok din ha mga matawad pa sa ini bisarahon singkan ibang biya mga urulon katantan lando pa to dini matao din bisarahon doon ha ini sabab di madya to halaw man na to in mga pakaradyaan aun tao makahinang si mga parkala lang niya kuan ini parkala mubah na in mubah hahukuman sara lang ta hinangon mo way rapahala di mo hinangon way resab di sab ko magdusa bang hinangon permissible wayron dito katanta sa sumakawa aun waktu inamin parkala mubah mahinang ngedto ini haram. Jumato paharam atau Jumato siya pauno pahalal. Papahalal. Manjari siya pahal, manjari siya pauno. Then diin siya mapindah, then hapag niat. Paghaniat. Then hapag niat. Nabang iniat mo marayaw, simparkala mo ba? Sa labay siya ring haaturan marayaw, labay ring ini aturan sinaagama, urulon mo niya to, mahinang siya inid to pahala dakula. Mahasil mo. Nabang sa upama, imparkala mo ba? Manjari hinang mo siya, labay ring hamangi, ubusin iniat mo marayaw, makabak na kaurusa. Makabak na kaurusa. Sababin liyabayan sinhinang mo, bukon maamo. Bukon maamo. Misan niat pamarayaw. Misan niat pamarayaw. Bang in lauta, in puunan, day hamangi. Day hamangi. Nabi asin mga, ini, kaibanan magdaawa, katalong na si marayaw, dihilan sin Allah ta'ala pahala, bang mumahinang. Kataan si marayaw. Then pagyano marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang pagyano marayaw piag marayaw mo sa gasimbaran mo. Nawayron pahala din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Magtuwihan. Parkala din mga parkala mo ba? Nabi na si mga longta maghinang kita, magbunyi-bunyi kita si mga bang-aon dumatong bihan-bihan mga taon bago. Taon bago, ha? Naubos ito, wala kita naraaksin na mapapagbunyi-bunyi ho na waktu ito. Naman dyan kita, nagniyat kita rihan, sabab iniyat tamarayaw lang tamang hulmat kita, mag-invite kita, magpakaon kita, magkuhan katantan. Tungod si namin parkala, sinini taon bago, na wala ko naraaksin sara. Wala ko naraaksin sara. Naingat ito, hinang mo marayaw. Iniyat mo marayaw. Siya sumakawa, wala nakataytay hasara. Naman na. Na makabakaw dosa. Subhanallah. Biya ko sin naghinang aturan bago. So in pagnyat pa ini katong pamarayos, amo sa ini aon ding mga katutay manghuran, wala nila kapahaman marato din namon tungod sinamon bait asin nabi inna mal a'mal binniat. In amal ibadat
Sa kaulaw, based on sin Allah Ta'ala, dito amoy niyat mo. Niat mo. Depende ha niyat mo. Mm. Ipanghati si mga kamatauran katuan. Ipanghati na rin di, basta iniyat mo pamarayo, minsan pan pamangi, inhinang, minsan mangin hinang, bag iniyat pamarayo, sa kaulaw pa nila dumayaw ra. Dumayaw ra. O hindi na kayo tanggal to. Hindi ni pagtawon ng sinabi mo, parayaw ng niyat mo, bang hinang marayaw. Hinang marayaw. Ipagtawon ito, ibadat. Nagsambahayang kaw, nagzakat kaw, nagpuasa kaw. Ataw naghindo ka pag-akama. Ataw nanutot kaw ilmo. Suway, minsan pa inyan, marayaw. Bang inyat mo kung pamarayaw, dito sa milang marayaw. Arapon inmangi, minsan pa piyarawin niyat mo, biyat mga pamakundong mo, manakaw ako. Nanakaw kaw. Gusto nanakaw kaw, inyat mo, alam ko kung mityakaw. Inyat ko ini, biyusan ko hadya. Ato piya ngayo ko. Sa lamay rin hatakaw. Niyat mo, nang mo, piya ngayo mo. Bukod mo tiyakaw, takaw rin tawag niyat ko. Takaw rin ko niya. Di ito mahinang uno, di mahinang halal, haram, karena siniyat mo. Katuan? Amo yan, mga panahon haka ma-Islam. Ipagtakon dito, magpareho ko siniyat mo, hinang marayaw. Hinang marayaw. Hinang marayaw. Bukod hinang mangi. Kati ko no katuan na, mangbihad to, sumakpit na hadya ka, kawayaan mo mga harakangan niya unong tama kasi mga tao, iniyat ko lang mo ini, napiyangayo ko na hadya ka. Ito iniyat. At tawakan tawiyayaw, so paman imiyat ka. Kakaon niya on, bukon kayo mo. Bukon kayo mo, kimuot ko singa kaon lang mo na iniyat ko ini, kako ba ini? Bukon ka niya, kako da. Iniyat ko, kiyaon ko kako. Bukon ka niya. Sumaharam na yan, mga panahon na mga Islam. Biya nakatuan sinasabot mo kain na, biya si mga ini, mga palangkon ha kami Islam, sambat sin goro ko kalasahan, na kami magpatumtum. Sinamon lang tapang hinda sin kami Islam. Pasal sinamon lang tapaliharan sin pagniat ay ng marayaw. Aon ning kaywanan na mag-fundraising katuan. Fundraising, no, long na magpaong kita niyo long ta mag-koleksin, magtipunsin, pag-donate, at tawakan hipaghinang marayaw. Himutang tabi lang ta. O lang na masjid yaon. Masjid yaon na timitindog na lang nasa lang na biya kulang paatop. So hinang nila katuan, mag-fundraising sila, mag-correct sila sin, laway rin hayaram sila lang utala. Biya na so pa lang ta magpaon sila biya mga pag-concert ni katuan. At pagbayla-bayla. Bago sini mag-raffle-raffle. Okay, mag-raffle-raffle. Mag-distribute ng nabi na kamurapol ini. Karena inirapol ini, bangka magawi na mag-enjoy pa ka mo, ikarwa, makatabang pa ka mo, sa mga taon doon mga bata-bata, mga miskin, naghuhubo ron na tamungon, ano inbihan na ini, ipagtabang sa ini kanila. Ipagtabang kanila, ipagpakaon kanila, ipamitamangon nila. Sa lamay ng habiad to kari. Inyad to, niyat nila, pamarayaw. Sa inlabay sin kakahinang nila katuan, dahil nga labay ng haram. Wala na kaamo. Inyad to mga panahon na kami sa inyad mo pamarayaw, waya to lupas, may runda pala. Gaman, may nang kabardo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sa tulong tayin ko, maka sa bunga ko sinyat to. In pag-agama, lang ta, jukop na ba? Jukop na. Ba't di papatayon sin Allah Ta'ala in Rasul, bang wala na jukop pinakama? Correct, katuan. Sampay wiyeta sin Allah Ta'ala, Al-yaw ma'akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Adlaw yan, jukop ko na inagaman niyo. Pag-agamahan niyo. Iban, siyampo na ko na kaniyo. Innimat, doon haagamayan. At yung katasigaw na niya na Kadiyaw na roon katanoy na. At inimanan niya, tungod paparkala, hinang mo. Biya mga ibutang tamo ba? Long sing kaywanan. Ay, ini wayrong de sa biyeta alam sing Quran hiyaram. Wayrong de sa bihalal. So, insa kaulo, lamo ba? Nabang mo patay tayon pahinang, bialo paragbus pag-agama, sinwala siya timaytay haaturan, ini aturan, ini pag-ianon sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang Rasul, paggaon na pangitaan mo, singuran mo hinang, dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala mo piya agad dito, makabak na kaudusa. Makabak na dosa. Biya sa kaulo, lahinduan mo in Allah ta'ala. Correct. Alam mo na, isap ko maingat maginang akama. Mas malingkat pa ini ka mo inilang sing inibita mo. May tamo wala siyara ini. May tamo wala biyutang alam Quran mo. Bihan. Naramik yan in Rasul, tiyo na mo hayanat. Subhanallah. Sinjukop na inakama, timpo niya. Subhanallah. Magyari, aon pati ikulang. Manghindo sila pa Allah talaga to. Nakita ko yan.
ato alimun Allah Bidinikum. Subhanallah. kita kau kuno Hinduan yun Allah Ta'ala tungod papag-agama Yan, magkaso sa katuan ha, jaman binaon ini. amo yan yung makakuha naman hindi madyato na indawa nila in kita na ginang marayaw in katan si marayaw na ini diin Allah Ta'ala sitsaon inamin katan na ginang marayaw Amo na sa. bihan naman din ini kasaan dakula pagkajukop na inagama aon kawian nila hinangon doon na yan pasuron sa sila yung maginang aturan Hindi magkatanaturan. doon na hilamod ta rin doon hain kwanta ini mag-lecture magpa ini kuan ano ba ini magmura Amon ganapan nila magkatuan, ganapan nila na wala amon piya amo na sin rasul, bet na hainin hantang, pokos ganapan nila pa. nabang masubuhin ng sara aon na hinang yun sin ini piyang dakan sin Allah Ta'ala naway isab Allah. ba't mayroon nakaluna lang sin Quran Mayroon. na piyang langan sin ini Allah Ta'ala naway isab nasa uno-uno hinang hapag-agama himinang kaubako wayron di madyato tempo pa nakaunayad to at tempo sin Rasul inyan katantan naghinang kaw-agama bao namayad to Nag-create ko sin sara. naghinang kaw sara bao amo saan yung pagyanon bao ang kan na in pangdakan ka to subay na to daran biya bao in panumtum na to hahinang napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amod to atinya baohon sing kita bat minsan na pagsambayang nga diyan kung saan sibo-sibo in pagsambayang mo baran mo nagsambayang ko si Maghrib duka ingiban si pagdamo sin sambayang isa duka ing sambayang subo Correct. tiap-tiap ito subo sin kahapon iban sin subo sin bihaon di mo sa ito ma-maintain Di. oh Depende ha quality. depende ha pagdamo yan Pagdamo. Iwan ha quality sin kahinang ibiya din yung pag-ayad mo Pag-ayad. sinamin ibadat mo yan Nabiya na makatuan sin supama nagdajama ka mo sibo-sibo. Supama. Yaon ka mo hang kasapan katan ng ibadat. Nagsambahayang ka mo so. Hang kasapan ka mo katan. Di na dumog sibo yung pahala katan sa mga ito katan. minsan siya kalain Minsan ka rin. Minsan pa lang mo, inabog itong sapan panagnaan ito siya. Marilog, yari insapan sinabog hikarwa ka. Ada kala insapan hikarwa yan. Tu labi maraming niat. Dari siya mo nito una neto. So man sabi ito kato, malaguin pahala sin na amo neto. Siya mo nabukat to. Na yan. So mag-base ha, no ha, lang ta niat pamarayaw. Iwan, hapagpaamo sin kakahinang. Hapagpaamo sin kakahinang. Kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din yung kapaamos mo sinhinang, sinway singuran mo. Wayan no singuran mo. Ikaw ininaginang sing katanaman mo. Aun-aun na diakan kay mo sin Allah ta'ala law ta nagparasya sa singuran mo. Di ko simingod. Di ka simingod. Sa simingod ko, amon wala ka na ras na law. Tapos ko na yan to. Indawa mo lang mo. Nain sila ang kanila way na hinangin ini, busy sila. La hawla wala quwwata illa billah. Manjarin ikaw mo kung busy na hinang mo. Nahinang mo. Na how no ko nagkapuunanan. Astagfirullahaladzim. How no ko nagkapuunan sin hinang yan. Hawa napso katuan. Na kita ikaw. Ang marasanto. Na subhanallah. Hanggang na lang ko katuan pagkabalik-balikan sin kami rin mga palangon ha ka Islam in tungod sin ini biya pa sin hantang jimatu lang tabakas na sabutin di ha ini. Pag sa butik atuan kayo, namang kakahinang uwas na sin nabi, bibutangan aturan, uwas among gumunak pa kita singkato. Si Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, kawalikan na mo, mga panahon hakam Islam. Natin yung hajaman niya, aw na buok, laong ta, ding ha mga Muslim hajaman nila, na mahanon, pag uwas pa mahanon niya, gimo din hasimod din, agay niya, alhamdulillah, ang panyakanapan, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amo yan, din na hinang sinabok long ta Muslim hajaman hi Abdullah ibn Umar. Na diwag man hi Abdullah ibn Umar katuan, magtoy siya liang. Siya magtoy. Law na tayo manghod, biya katoy, ako niya sahabat ako sin Nabi. Nakaabot ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya in nagbayta, naghindo ka mo bang biyadin hantang bang kita mamahanon. In ari niya, in ari Abdullah ibn Umar hambok tayo manghod yaon lang na, maha kada allama na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun to biyahayan in paghindo ka mo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod bang mamahanon. Inagi sin Rasulullah bang mamahanon na bukdeng kaniyo, palyahmidillah. At ina pagguno ko magtahmid ka, pag alhamdulillah ka. Walam yakul palyusalli ala Rasulillah, wala in nabi imyan pagsalawat ka pa Rasul sallallahu alaihi wasallam mang kumamahanon. Sabi pamahanon in pagsalawat mo duka ing iban sin amo nasabot beta sin Nabi magtahmid ka alhamdulillah ka kagi. Mamugyan na pa niyan, wala ko nagkaamo aturan kabayaan ka hinukamo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naman ito di ka katuan magkamana isab. Uning ba ako sumulawat pa Nabi?
di akan ni magsalawat. Oo. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oo, di akan tay manghod Sa magsalawat. bukon na lokal niya. Bukon halugal, bukon na aturan. Nahangkan na mang siya imyan, may tasiksaon ako sinallahu ta'ala ako sumalawat hanabi, sin siya nagdaat. Di ikaw tuan siksaon na pagsalawat mo. Sa siksaon ka sinallahu ta'ala, Hinang. pagsulang mo, hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin hinang, wala na hinang. Wala na hinang. Pag mukhalif mo sunnah, amo yadto. Amo yadto mga palangon ha kami Islam na biya sinari, in kami, bukon kami ni watlong tabi mga atin niya sa batik atuan, kamoy piyatudyohan sing kabtangan, batlong tanang atak na isa, on piyakugdanan, bukon ito. Naghindo kita si pag-arama mga palangon ha kami Islam. Nagpaamo kita. Nagpaamo inshallah subhanahu wa ta'ala. Nabikyan kami, mong sa pamangkasaan na mo na, mga kuresab kami long ta. Chekon sing kamo bang on ikakaptang na mo wala nakaamo ano na di kami tulong tabi mga dukalan atau amahan kaniyo bang kami ma-check niyo kami ma-check karnaon kalawangan kasaan na bisala sing kami rin dihay ni bang mayan makuyag kami makuyag kami alhamdulillah bang mga uwat nakiyawakan na mo ni uwat sa sakit na mo amo yan to at inahambok ding ha mga rita kaingatan ni namin biya siyag dakato edto na makawak kita ilmo dito makawak kita ilmo ding sarta makapabuntol kita sinambal ta alhamdulillah na tungod dito mga katawtay manguran balikan na mo in programa sing kita niyo dahing haparman sinallahu ta'ala paay na tadhabun harap niyo na pakain na yan in jajawawan sing kita niyo kataan hasusungon waktu amuin jawabun sin amal na to insyaallah ta'ala paamuhon na to mon paamin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta tumaytay roon ha amoy in liyapayan simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam paggabi amabot na yung waktu na to yung mga nakaliw na hati ko rin ha waktu mamaid kami ha waktu ini sarta salam doa pa kataan kataw tay manguran amin simusugpat kato taniyo dahil ha mga ini hula-hulaan hula Islam hula Arab iban na sin haon na hula bukon hula Islam ta sumakaw yan mga kataw tay manguran masi-masibi mga simusugpat salam doa kanyo kataan mga kataw tay manguran ini mga salam doa niyo katan na murah-murahan in kamudi hilan sinallahu ta'ala kasalamatan in na family niyo iban kasanangan kato taniyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in mga hinang nato ini amoy in ini gandahan sinallah subhanahu wa ta'ala kato taniyo pamarayaw insyaallah ta'ala na mamaid na kami ha lapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palawan ha kami Islam amoyad to in long ta maudo kaya tukbasin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mayan inyad to long ta hikasong si panghati sing kita niyo sarta hikarayo sing kakahinang sing kita niyo karna tumtumo na to mga palawan ha kami Islam in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda inakiniya inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu in Nabi na mayta munato din Allah subhanahu wa ta'ala di siya manay mai sin amal malingkan suwa ingkaw na sin amal yan khalisan ikhlas karna sin Allah subhanahu wa ta'ala wabtughiya wajhu iwan miyuhut niya karna sa hadis Tuhan Rabbul Alamin amoyad to mga palawon na kama Islam arapon in amal wayroon ka ikhlas in ini maos na bisara na mo way pos pa idahadarat sin Allah wayroon pahala gamayan adakala banghinang mo karna sin duwain din Allah inyan sumod papakasirikan di kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala nga sabab ini murah-murahan kita niyo katan makadawhat lang ta ka-ikhlas sin pag-agama patuhan Rabbul Alamin nga sabab sinamun lang ta dayaw sin pangatayan sin kita niyo dayaw sin niyat na to inyan tabangan kita sin Allah ta'ala amin muntol in akida na to muntol in kakahinang bang tamyo muhot in makabatok kita pagkaamuhan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa salukayin kita nagmumungkir sarta biadagbos mabaya kita sumiha nari kita makabuntol atau akan makabatok pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala gaman lang tana makasiha na kita sampai muklas nga pag-agama wal iyadu billah nga sabi ini mga panahon kami Islam manggayong kung kita ni hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam salukay sin kita ni buhi salukay sin kita ni nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang aong kabuhi tapa nakakapin-kapin ando ayaw ta usiwaan amun himinang sin parkala di kawayan sin Allah atau akan amuin law ta himinang kita tungod pag-ibadat sa wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan bukon kawayan sin agama ipapahinang kato amoyad to mga plawon ha kami Islam mamaid kami hadapan ka sila sa
Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.